Minjani vahaxi va Munghana Lonene, DJ Soul Crusher, na Quintini na Sponono. Lava vulavulaka na Oscar Mahlawule kwala Dipsluti hi ntirho akaya no huma kaya ka bokisi. Siku ra mina tanihi leswi nga siku ra mina ra ku velekiwa ri vile siku lerinene ngopfu ni khensa ka hinkwenu n'wina mi nga ni navelela ka Facebook na khensa swinene. Ni kombela n'wina vahaxi va Munghana Lonene ku nghena na n'wina ka nongonoko wa n'wina wa 3 to 6 mi tlanga risimu ra UB40 loko ku red wine nga khensa ngopfu loko mo ni tlangela rona. Right, okay, nkarhi wa kona swona ku ri meka makumembiri timinutes hi phila wa renharhu ka 3 to 6 to red wine UB40 double play anda ka risimu leri nga ta na mali nga ri Heavy Costa na Kesto wa celebrations. All right, inongonoko i 3 to 6 Thwii famba na DJ Soul Crusher tani umwe risika sikona Sponono kusuka Johannesburg. Sponono swi fambe njhani namuntlha ti protest komiswa ku vilela mara ingaku na ku avana xikarhi ka ti-university leti van'wani ve ri vona va nge ngheneli xitereke lexi van'wani va ta nghenela ku vona Fort Hare va ku na voha va nge ngheneli xitereke lexi kasi ni vone na university leya ya le yini i TUT na mpuni va ku na voha va nge ngheneli ka xitereke lexiwa mara hava va seketela wa swi vona swa ku taniya Sponono se swi tikomba nga ku no ti-university leti avananile Sponono ai timhaka ta ku avana ngopfu mina ya option Muyingiseri mfukini lexi kumbe xani ni nga xi lemuka ngopfu i ku TUT i khale yi sungule xitereke i khale xa yini xona xa timali a ku vanga na ku vulavula ku a hi va seketeleni I think hi sweswo swi viki ra ku hela ku sungula xa la Joni la mativa ku yena tikhamera mi tshama mi karhi mi vulavula hi swo ka radio ka thelevhixini jikijiki a hi endleni shutdown hinkwerhu ku va a mi yo hwi hi nkarhi lowa TUT yi kombisa ku vilela a ni ri hi swone no vula ku va hetele va swi vona ku va swi kotini va ri voxe na vo a va yimeli ta voho timhaka why va hi rhamba hina hi nga va rhambanga wa hina hi faneke hi ya ku va hi vonile va miyela hi swona va nga endli nchumu hi swo sweswo phe va miyerile ku hwi va lwe va ri voxe va le TUT i khale na va ri busy i khale va ri busy vana ta va vona va karhi va vilela hi timhaka ta ku tsala va faneke va hetile ku tsala swa second semester ya last year a va hetanga hikokwalaho ka ku kavanyetiwa ka kombisa ku vilela a swikolweni ku pfariwa matigate ku hwi swi nga twali na lehelo was one so hiyo mali ivi ku ya twala lexiya se xi fika hayi mani hey ai join naije am nga yi voni na am nga yi voni shem se swi va kahle loko hi languta ti-university ta laha Sponono ku to va ti-TVET college leti va nge ti Joni ta kwala Johannesburg a ndzi twa nchumu ve le ATF a ndzi twa nchumu ve le Univen kumbe Soul Crusher mte swin'wana mi nga nghena kwala a va makwenu va mi fonela va ku no hayi kwala hayi no a hi ta hi kaya va vona kwala a hi swi vona nchumu i xitereke xa le Joni lexi kumbe va ta nghenela ka xitereke lexi no vula ku lembe kumbe namuntlha va tibyele ku kota ku ri na shutdown ya ti-university a swi fambangi kahle van'wanyani va ri va dyondza va ri makaya van'wani va ra va si vuya hi swo swi nga endla ku nhlayo yi nga nanguteki mara loko ni yingisela Afrika wa vulavula khalanga Pat Mathebula karhi vulavula na prof va swi veketela kahle ku kahle why onge yo nanguta xiyimo ntsena sweswi va ta lunghisa sweswi lembe leri taka swi hi phinda why mi nga vheli mi nanguta ku ri hikokwalaho ka yini lembe na lembe hi lunghisa xilondza ku ve ku va vanenge ka tika no tiva lava va fanele va tsaleni van'wana TEF namuntlha a va tsalangi a University of Limpopo hi mhaka yi a va tsalangi kumbe va ta tsala online a hi lunghisa nenge hinkwawo ku va vanenge kusika ku thova xilondza xin'we ku hawa hi ta lunghisa laha swi nge maki lembe leri taka i xilo sweswo vana va ta va nga hakelanga mali ya lembe leri va ta tsandzeka ku registara futhi yi kwi mali a yi kona kwini mina va yi teka kwini ku na mali Afrika-Dzonga va yi teka kwini no ku na mali loko wo hlaya timali leti nga nyamalala ti dyiwa tin'wana a hi ta hi ri hava swilo leswi nga kona namuntlha leswi ya a hi nga chava ku swi vula hi ta va hi ri hava Sponono ta ku ri kahle ngo Afrika-Dzonga se loko dya mali ajeni kha hi hleketela na vana va xikolo right ni Niola Maradona abuya
xa homba se na video ya kona yi kona lala Alright, again, da ka simula rin ezakho afamsana Duncan Questa simula wa captain rin Sponono captain waza captain phela loko kula hita wa captain wa le bolo ntsena nga swi kuna captain xikepeni kuna captain emaphoriseni switele Sponono kuna va captain vo tala ngopfu wa swona a swi le bolo ntsena a swikepeni na kuna captain na captain yeah colonel 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 Mhlongo colonel yayi se idawula colonel Mhlongo colonel Mhlongo colonel bayitsale isilungu hayi colonel bayitsale isilungu colonel yayi icolonel lo colonel lo uyasebenza icolonel kuwe ya yotiwe ni still kurna Duncan anga kohle ya no sha famba anga kohle Duncan bana mama anga kohle shame she been man no hayi tema kata social media ingena ka ti translate nga kona la Africa Dzonga ngusandle kanibula nawe mi tekisa kuyini bate kwa mahungu so mizema tsala na story muku mi ringeta ku tsana story muku ya hale Limpopo akubele kutshoveleni ka kodwa mi le ku harvesteni ka tinjiya hele ku harvesteni man ka tinjiya leti ngo tata vala hinkwako lomu hileswaku va vuyeriwile le Limpopo ene swilo leswi amatsa milako hi kota ku rivala ku a ku le ku ndloni ka nchumu lomu gangeni ne hi lava service delivery xiphiqo i ku loko va ze va swi teka a swa ha vitiwi tinjiya va ta ku i cuisine African cuisine ivi yi va 750 tabutsa Jabulani Baloyi Sponono a hi hlamusela kahle ve ri hala ka swivazala kuna njiya thwando Sponono veri kuna njiya hi nawu ya kuna njiya hi nawu ene loko ya koho sweswi hi fambeleni koho ta xavisiwa no xixevo xo tani leswaku 1 ya khoma kunene leswaku hi saka ri tele wa tikuma Sponono hi fambeni ya badza tinjiya weekend leyi vana va mani okay a swi heli swa rivala Sponono swa misava leswi a swi heli number 1 ka ti-transla Africa Dzonga national shutdown hi yona leyi vulavula hi yona na xikombo xa radio ya timhaka ta tiyunivhesiti leti kumbexana a va navele swona eka siku ra namuntlha number 10 fees must fall 2021 yi tlhela yi va le ka number 18 Braamfontein nakona ku vulavuriwa hi sweswo maphorisa se ya fikile van'wana se vo choko ku xota ku va dlaya munhu sweswiwa hikokwalaho ka leswi hi nga tolovela va endla swona well laha Afrika-Dzonga se leyi lava ku vulavula hi yona va ze va nga yi khumba xikombo xa radio namtlhana ka Afrika vulavula nto va vulavula hi swona va swi khumbanyana Afrika va vulavula va nghenelelake eku kombiseni ku vilela loko swi ta ka timhaka ta dyondzo ya le henhla laha Afrika-Dzonga hi byeleni hi leswi lava ku tiva swona a va fanele va kombisa ku rilela na va papa kumbe vahlayisi va vona kumbe njhani na hi byeleni #3262 @3262 Munghana #3262 leyi mi yi tivaka 0152971855 nomboro leyi mi yi tirhisaka mi ba riqingho kumbe mi hi qingwela mani hi kota ku bula hi yona mhaka leyiwa vo kombisa ku vilela va ri voxe ku ve va rhurhela hina ndzhwalo wa ku lava na timali to hakela i ku tiyimela hi va tshika va kombisa ku vilela hi vakulu hi nge swi koti ku ya kombisa ku vilela na vona hi hlamuleni ku swi endlisa ku yini mi karhi mi tirhisa hashtag yeleyo sweswo Muyingiseri okay right ntilo njengenyoni niyantshiloza ayixhoza nacho wasitwa sibona ntilo njengenyoni ndiyantshiloza rithabile khumalo famsana master KG va ku ntilo risimu ra koho swi nga rhumeka 10 minutes nga swi bawara liya ja mune hleka For the love of the alright ke rithabile khumalo ntilo ndiyantshiloza njengenyoni wasibona ke kahle i Twitter lesi Sponono Twitter phela
loko la ku landzelela matimu ya ku Twitter that's why kuna xinyenyani la ya ka Twitter la loko ku xinyenyani xi le ku Twittereni se na yena lo i ri ndi ya nciloza njengenyoni wa swi twisisa Sponono se ku Twittera mayingiselo mi nga swi tivi ku nciloza swi vula yini khoza lexi I'm sure ya Hey. but swi vula Swi manna. kahle swi vula kahle relaxile nga jahi wa swi twa mata ko yela emaveka kahle Mitela mari. ncilo hayi ncilo njengenyoni ndiya nciloza asibona vuma hitwa Ngina Sponono kam. nciloza hitwa Sponono Ani swi koti. Hanzi na ku tumbetela munhu. A ni swi koti swilo loko nga swi sweswo. koti ku yimbelela ku na ngoma yin'wana ve ri i yimbelela yo swi nge endleki yona a va nge vuli ku wa dyoha and a yi lavi chuni ku tingoma ta kona ku na tingoma leti nga laveki chuni Sponono ti nga laveki rito ra munhu ro hlantsweka i ngo yi vuma Hi. hlaya ni ta ku Ni byela zama xandla ka sweswi. mahungu ya Okay. Gift va ka phoweni vutisa vayingiseri wena wena ku ri vatswari va fanele va nghenela kombisa ku vilela loko swi ta ka timhaka ta dyondzo ya le henhla ke mi hlamusela ku n'wina mi swi vonisa mina ni vona swi fanele leswaku vatswari na vona va nghenelela ku vilela hikuva hi vona va humesaka timali to dyondzisa vana swikolo n'wana nga rhumela hipotileni a tiva ku va haxi na muhumelerisi mina ni ri vatswari na vona va fanele ku seketela vana va vona loko va kombisa ku vilela lomu tiyunivhesiti hi ku vo tala va yisiwa hi vona hi timali ta vona a va seketela va seketela inkomu njomana ka khakhala mina ni vona swi ri kahle ku ri vatswari va nghenelela hikuva mhaka leyi yi suka ka mfumo ku ri vana va nyikiwa mali yo dyondza etiyunivhesiti so ni yima na vana hikuva swi ni hungutela ndzhwalo wo hakela xikolweni ni ri wexe va ri tinqinghweni. Alright, take care. 015297855 anyiqingweni ayithweni ngwe mi vonisa kwini maka leyi. Hello. Ngicela sicela njani na? Okay, Joma. Ukanded my bro. Goed, dank je wel gewoon dat met Alles is goed man, ons gaan zwemmen. Ja, wacht. Ik zal je krijgen. Ja, je wil maar zo kolla mulata ne. Serieus boel. Okay, Joma. Ja, je wil pas boel ta ma sala shana pishwane. Okay, mataku ya mina ne. Ani wena batswari va nghenela ko ma vone munhu hambi a kule kanjhani i need support ya mutswari mantisisi. Hambi munhu a wala to yes hambi ko xikwembu xomshaka de kwana na Sponono loko swo fika mutswari wa laveka hambi mi ri vakulu na support ya mutswari langa kwini na kwini hambi u kule ku fika kwini. Ni wala onke batata fanele ku va nghenela. Okay. Mina n'wana nga le yunivhesiti n'wina Hawa n'wana na swi xidiviti na rina hu tsongo na ni vula n'wana wa buti n'wana wa hahani ya n'wana hani ko ni n'wana wa malume va kola tivhesile ku sanga ku tsakula ku swin'wana na kola joni va swi kota ku fikelela mantisi ku va kola joni ku nga swi kota ku fikelela na kola na vanhu. Ya John le mi tshemiri wena bokisi ni mfuka resha wena bokisi John le John ayo hey dle Okay. I cancel ngwana man. All right, Joe man. Mathebula amabarule. Hleka. Ya, lo drink mathebula amabarule ni. Show Lord. Ya, mina wena swifanelile ku vatswari va lava hi vo va tirhela ku mali ya vo ku va kota ku hakela vana va ku va xikolweni. Va tlhela va fika va nga treatiwi kahle kumbe va nga tekeliwi kahle enhlokweni tanihiloko va ye ku registreni eswikolweni swa vona ku hambanahambana ka kona. Se ku fanele ku kombisa ku vilela vatswari vana va tshama kaya. Hinkwavo ku yima hi milenge hinkwavo va komba ku tiyimisela na ku va vatswari va tiyimiserile ka vana va vona hi maendlelo ya leswi va fanele va endla swo xikolweni va kuma so ka tidyondzo ta vona leti va helaka dyondzeni. Okay. We cancel bot. All right. Okay, Lord man, I'm a barrel. Okay, right. Can see rank sen nguna ngweni makota ko shashandla na ka Twitter nguna mga ilandzelela. Yeah, so nda mune timinutes ngasibawa le ya ja mune ka 3 to 6 Thwii Sponono.
va hi lunghiserile timhaka ta lembe ra 2021 lembe ra 2021 i lembe ra tinjiya ene malembe lama tshamaka ma kona tinjiya titele na hi va malembe ri Northern Cape tinjiya titele mara vo ka va nga dyi se hina hawa hi jikajika na tona hi maku hadya se mara loko mi lava ku swi twisisa kahle na nhlamuselo ya swona yingiselani gongombela mundzuku ya mi twa ku humelela Sponono malembe ndzhaku malembe yo va ku lembe ra njiya ri vula yini swi va kona Sponono malembe ndzhaku loko u vutisa vanhu va khale na swi vulaka va ta swi twisa ku lembe ri 1980 what a swi ri kona va ku tale tinjiya va ku a ku ri lembe ra tinjiya van'wana lava nga tswariwa hi minkarhi ya kona loyi malembe na ma nga tivi khale ku i 1978 kumbe ava ku i tsariwa hi lembe ra tinjiya se wa swi tiva ku 1970 man ya wa swi vona ya sawa hi ta twa hi swona mo pfulela n'wina xani moya xa n'wina botirhisimati va ta va ka mitasolo nongonoko gongomela u karhi u mi hlamusela ku hikokwalaho ka yini 2021 ku ri lembe ra tinjiya risimu leri ni rhandza na hi swikun'wana sama yo muti ni loko swi ndzeka ti high heel okay swi phohlile nga ku marholo ma phohla xivaleni right kakayisa na laha hansi swikun'wana Black Diamonds abuya Papalata mpensa emagondzweni na DJ Soul Crusher eka Munghana Lonene FM. emagondzweni ndzi nga loko na nghozi R21 southbound emahlweni ka Alphonsfontein Road ndlela wa xihatla ka mi yi tekile kasi nakambe loko mi ri le N3 southbound emahlweni ka Inlands Interchange ndlela wa xihatla ka mi yi tekile kokwala ka movha lowu nga yima ku na nghozi R21 southbound emahlweni ka Alphonsfontein Road ndlela wa xihatla ka mi yi tekile at Ngana traffic at DJ Soul Crusher #PM traffic abo bana bakhumbuliza injala abo bana bakhumbuliza injala to 16. You already know what the business is. The Quintinizer, khensa na DJ Soul Crusher. Holy Ray Fire khumete maratsi pila wa ramune 3263 nongonoko nhlekani vayingiseri khensini loko mana yena ka wala umbirhi ka msumuno ko saseka oshonga songazi amagondzweni mfamba njani mathekisini ba pfuleli mvolomba kuno ayingiseli Munghana Lonene FM khensini rhandza n'wina thekisini leya kusuka yisuka kuye kwikambe rhandza n'wina ya fika elim kumbe yelela KaMagoro kumbe yelela kwini khensini na road ni mchayeri wa thekisi yi rangela kwala elim na wele ebi khensa na imani loyiwani okay imoses muhale zanini khensini bramos fama njani mhaka ya sathuna matitsala ka Sponono wanga ku akuna pongo ngopfu hi mhaka ya xikolo sweswi ku humelela a ni vule swa komisa ku vula xikolo nje leswi swa ku xikolweni tlhela rini uwa matitsala a mboni bramos lomu ka Facebook muka no caption that meri tlasini Sponono ta caption that amga xikolo la ntirhweni ku ntirhweni phela loko i tshame kaya malembe ya tin'hweti to hlayanyana no so ba caption that swa imanyana it's just like okay ba khomi maphorisa lama Sponono xiviko lexi xi na 30 minutes va khomi maphorisa lama ma ku hehliwa hi ku teka vutomi bya Mthokozi Zintumba i munhu wa maphorisa ma kona se va ta ya court wa mnaro a Johannesburg hi ku ya hi va va charge hinkwavo u double 4 wa vanhu ani swa phela speak to xile ku Sponono mina we na Soul Crusher khomi balance hinkwenu ku tele wa pa was one ivi va ku i mana nga dubula mina ku ha mina Soul Crusher ka yena we ku ha mina se mara ku na vana hi so leswi nchuhaka so loko va khome 4 ya vanhu va nga ta va tengisa va ro 4 va fanele va prove ku va duburile hinkwavo was one ene ani ba taking balance leswa ku va vandla timhaka ta ti ballistic ma Sponono lexi karhataka i mhaka ya ku lava va mhaka leya wa n'wana loyi wa Julius wa maphorisa lama va khome hinkwavo lava va ri laya ka se okay va khome hinkwavo mara i dule hi munhu un'we phela wa swi vona se hi lexi a ni hleketa minkarhi yin'wanyana ku hi minkarhi yo tala ku fana na loko George Floyd a lova va vurini va ku vanhu lava a va ri laha maphorisa kuloni a va faneke va vurini ku hayi we tshika munhu loyi u endla yini wa swi vona se loko ku ri unit leyi va khoma hinkwenu va lava huma
ku ya duvuriwa munhu a nga ri na nandzu kumbe ku endliwa swilo swa ku huma ndleleni hinkwenu va mi suspenda kumbe va mi khoma hinkwenu mi ta fanele mi ku tihlamulela va mi suspenda hinkwenu mi nga holeriwi hinkwenu ka n'we hikuva mina i mi dlayise hinkwenu ku fana na va le marikana maphorisa lama loko ku ri ku va fanele va khoma va ta khoma hinkwawo va ri tani hi leswi fanele i ta ku imani Sponono va ta swi fana ni Sponono swi fana na lowo wa ku loko mina sweswi Sponono no vona swi va swi ri nandzu loko no ku vona wena i kha i wela hi a hi nge wela hi pala ni yime kwala yi ku pfanya pala ni ku nwi ni nga yi susa ku ri loko a ni lo yi susa ne a wu ta va yi nga lovanga kumbe i ri hansi ka movha i khijeka movha i kha wu lunghisa ni yimela tlhelo ivi yi ku wela movha mina ni yima ni khondla mavoko i lova loko nwi ni nga ku pfuni ni nga susi laya a America i nandzu va ku khoma ya jele attempted murder yo va ku khoma ya jele America a wu fane i nga lovangi kumbe a ni fane ni susini xilo lexi xi nga ku dlaya mara ni ku tshika ni ku no ni ngheni alo va ku khoma Sponono America a ni tivi la Afrika-Dzonga va yingisela okay right i tshemba wena landzela i milawu Sponono yi fambisa sweswo okay milawu yi lo titalela n'wina wena a ma ku risimunyana se hi vuya na hi tshemba wena matani loko mi lava swilo mavula ka hayi kombela ku tiphina hi risimu ra Rito Gustava na Clan Boy va ku embilwini a hi tweni ku mbilu leyi fambisa ku Muyingiseri a vuya na hi tshemba wena hi twa ku no bandlise ku yini vanhu lava leswi langutaka swona hi lamisa tiko kambe ke twa hi tshemba wena alright hi lava hi nga na vona Sponono ba yena a ri nqingweni enhlekani mfukile na hi pfulele ho kombela vuton'wi no wena mi ta twa yini yo ka na mahungu man ka corona i ma swi vona se corona ya dlaya corona ya dlaya okay hi mi byela tota corona vera Italy se va sungule vera Italy va sungule lockdown food va tsarisa ku tlula 30,000 wa vanhu hi siku lava nga khoma hi corona se swi mi byela yini n'wina la Afrika-Dzonga loko leyi va ka va tsarisa ku tlula 30,000 hi siku va tlhela va va ka lockdown swi la hi ti hlayisa mi swi vekile mi ti hlayisa njhani hi ku landzelela milawu ku landzelela milawu ya COVID yi nga vuriwa yini a ni fanele ku mbala timasi tshame kha hi hlamba mavoko hi ti-sanitizer hi endla social distance mi swi bili man mi tlhela mi nga vulavuli ngopfu va ri munhu wa hemba ya tlulela sweswi loko wa ku tluleri a ni mama mi nga mbalangi timaski loko mi vulavula a ma buleki kahle phela loko mbale maski se a hi vuyeni ka swicele swa n'we swi nga tisiwa kwale xitichini ku na swicele swi nga fika ku na mahungu ya n'wina lano mi hleketa ku ya fambela na yini ka n'wamani ni nge swi tivi awu shema a mi tlanga nchumu n'wina ambati impela man Joyce man Joyce no bula man yingisela va mi khomeleni mi ta yingisela loko va vula ku hi vo xikalavito na n'wi mi ri xikalavito ku ri mi ta kota ku sirhelela vona swi nga ri na mhaka ku vo va kumbe ngoma swi la ku boxa vito ra n'we mara ani hina hi nga vanhu swi nga endleka hi khomanisa ma swi vona nyana se xilo swa ku a ku ri mani lowun'wana se na n'we mi ta va xikalavito loko ku ri na voho va ti vule xikalavito ani okay okay se hungu ra koho ra n'wina ri ta twala hi ndlela leyi yi landzelaka ku nga ri khale ngopfu a ni ngo ma swi tiva ku loko swilo swi na swicele xikarhi swi faneleka swi hlaya no tlanga mo hi kwala ka show hi ta mi byela le ka yini rhanga ni mi yingisela hungu leri hi leri hungu ra n'wena ni vahaxi ni vayingiseri va ka 3 to 6 DJ Soul Crusher Sis Khensani N'wanyangu Xikwembu xa radio ni kombela ku rhumeliwa message lowu vitu ni mayina mathebula koka madobi ka ntlhanu
ni rhumela message lo ka ri xongile Ngubane ka babangu se ni rhandza ku khensa hikuva a wu ri kona vuton'wini bya mina ka hinkwaswo leswi nga ndlela swona ku vile xihlamariso na sweswi ka hava xihlamariso ni kombela rirhandzu munhu a wu nyika ti-advice eka loko xiyimo xi karhi xi tika na hambi swi nandziha i kumeka i ri kona a vuton'wini bya mina sweswi hanyisa sweswo na van'wani i khomisa sweswo mina ni ta tshama ni karhi ni ku rhandza hi masiku hinkwawo hambi ni vulavula na wena hambani a ni vulavuli na wena swi tivi leswaku i le mbilwini ya mina hi masiku hinkwawo ni kombile rirhandzu leri ni nga ta pfuka ni nga ri rivalangi na siku na rin'we loko ni twa ku vava ni fowunela wena loko ni lava ti-advice ni foyinela wena leswiya swa ku xaka ra dlaya mina a ni swi tivi mina ni tiva wena i ri munhu wa ku aka swa ku xaka ra dlaya ni sungula ku swi twa hi van'wani mara ma mina maxaka a ma dlayi se na ku rhandza inkomu mi yi twini mhaka ya se loko yi te ta mhaka Maseve Midrand mi va twini Maseve ni va twile Maseve mi ri kahle kahle a mi hambana ngopfu na loyi Yosefa N'wamloro hayi N'wamloro na loyi kambe mani wa kahle loyi ya vona mbatwa ni vula ku na ku vulelo wa kahle le Bibeleni kambe mani wa kahle Bibeleni na un'wansati hinkwavo va ri kahle va Jezebel Ruth a ku na Jezebel la Bibeleni a ri na Jezebel ku na Ruth ku na Esther ivi ku va n'wina a mi hambana ngopfu na kambe mani lowun'wani loyi lowo famba na lava a fika ku no n'wina leswi mi nga te ta n'wina vanhu va hosi a hi hanyeni hi ndlela ya kahle i mani kambe ka mani he we a mi n'wi tivi etlesista leri mi fana na etlesista a ni ma yi twa sister lamakumu ka wona mani loko mi swi twisa leswi mi ri yini mara na mina na n'wi rhandza mahina swinene i n'wana sesi wa mina like mana yena i n'wana hahani wa mina ku na hahani la xikarhi i van'wana sesi swi le yini hana swi vuxaka vhele ho tlhogolela hinkwenu a ni vanhu lava vakulukumba a swi vule ku i khazi ho vulavuteka a swi endli okay swi na ku delela nyana ma yi vona mhaka so na mina ni n'wi rhandza swinene eka hinkwaswo ni to ni khensa Xikwembu ku va xi ri karhi xi hi kotisa xi endla na ku hi va na timbilu ta ku rhandzana na ku va xi hi nyika matimba hi masiku hinkwawo ku hi kokisa na joko ra vutomi ku ya emahlweni joko kwala ka joko mata laha mi nga te joko ra vutomi swa twala ku mi tiva timhaka mpela timhaka to tika ta la misaveni loko munhu o za tiva ku na joko ra vutomi Sponono loko munhu o za tiva ku na joko ra vutomi munhu yaloye i motivational speaker u hundze timhakeni na tinkingha hayi swa vukati swa raha mali mi tiva na majoko sale hanya yana ni mahlweni mi n'wi khensa na mina na khensa swinene ku va a ni appreciate-ini a vanhwini and i munhu la tshamaka a ni appreciate yena vhela a nga swi tumbeti wa ni komba ku wa ni rhandza and wa ni appreciate swinene vuton'wini bya yena na mina swi tani na n'wi rhandza na n'wi appreciate swi tele na mina leswi ni nga ndlulaka swona ni ri na yena a kha a ni seketela hi masiku hinkwawo na swi tiva ku na mina loko no tshuka ni hlangana na tinkingha kumbe swin'wanyana I know ku ri na yena u kona ku ni seketela hi minkarhi hinkwayo mayena mathevula na ku rhandza na mina n'wana sesi wa swi tiva na wena na ku rhandza swinene na wena i wa nkoka vuton'wini bya mina u kona embilwini ya mina hi masiku hinkwawo mi swi bini Mateo mi swi bini mi swi bini mi tlhela ma fonela mi va byela mpela sweswi haya mi ta ku yini va foneleni mi ta ku yini lona ni kona no ku na khensa ku va mi ngheni ka nghala lorena okay swa twala mara swa twala mi khensa shem swa kahle so hi la ku mi bela ngoma hi mi bela yini
Ni jume wena. Imbela yingo. Mashaka. Ni balance isonwana. Akuyi. Kulungile baba. Yona makata kutsama. Migamtsakile. Kwaswethu. Mara impela misho yena arezi kuba ningomlochuza mafami ku well vantise ka radio batla ba fika ba ninyumisayo ba ngangela ngoma bombe nikhani ngalakuyo kwala kumlangelela yo ngile na mama nalo kami baba ngiyabonga sweni roro bisela roro rika mina barero kwe arezi sesita kuyini sosimila bakulungisa so lungisane kungoma la uyitlanga ani miri kulungi miri kulungile hayi kulungisiwe okay tshivula ku vale ku tikeriweni nyana mara swi na mhaka ani misungula ya majoko ya vutomi rona ku vevukeni swilo rona ni joko ra n'we ra vutomi ngoma hi leyi hi khensile sister All right okay tsemba wena Muyingiseri sithole PM at SABC.co.za Inzenga Muyingiseri ri hlokomhaka ta mahungu hi awara ntlhanu time hi ndlela leyi vandla ra ANC ri le ku hlongoriseni ka nkarhi loko swi ta eka ku ololoxa vuxaka bya rona ni mihlangano leyi tirhisanaka ni rona COSATU na vandla ra SACP. Huvo yimela machudeni eYunivhesiti ya Mpumalanga a yi se teka xiboho loko ku ve yi ta joyina migingiriko ya ku pfariwa ka swiyenge swa tidyondzo ta le henhla. 50 wa vanhu va dlayiwile hi nkarhi wa migingiriko yo kombisa ku vilela. Mahungu hi xitalo hi awara ya ntlhanu. Papalata mphensa emagondzweni na DJ Soul Crusher eka Munghana Lonene FM. Emagondzweni ndzi nga lo North Riding kuna ku kavanyeteka ka ti-traffic lights hikokwalaho ka gezi leri nga famba kambe swi tiveka ku ri ta vuya hafu ku bile awara ya ntsevu ni madyambu kasi ku na nghozi R21 southbound emahlweni ka Old Funds 14 Road tilawa xihatla wa kavanyetekile loko mi ri le IN3 southbound emahlweni ka Elands Interchange tilawa xihatla wa kavanyetekile hikokwalaho ka movha leyi nga vuya ku na nghozi R21 southbound emahlweni ka Old Funds 14 Road tilawa xihatla wa kavanyetekile kasi loko mi ri na swin'wana swiko swa le magondzweni ma hi rhumela @Munghana traffic at DJ Soul Crusher #PM traffic cause per nervous baby Senkarou fikile Samseka 3 to 6 We gonna run this thing off like this. Let's go. Right, double play radio linas nanas madoda engudlinene nasi Sponono andakasimura va Samson tundurundundu we Sponono ngoma le uneka video ya Nicki Minaj ya nas na Lil Nas so inas lonkulu nasana wa Sponono ya so so Lil Nas na nas mara loko oleha misa loyi andza kuma ku loko oleha eta cinca ka mina Lil Nas mina se mina Nas ene swi nge balance kuna ona munhu ofana Nas Sponono Nas Twister Nas Twister Eminem na kona n'wana ngihleketaka Sponono hi vona lava ka tlhela teka va ri vanhu va ku hatlisa ngolo loko va rapper Twister ze va ka number 1 nkarhi wun'wanyana anza Busta Rhymes ya Busta Rhymes na Twister ya kuna la Twister nga fika ba mahlweni Twister is aba mahlweni Sponono ya Busta Rhymes ko kwala mara nkarhi wun'wana khale nyana mara se khale ya mara Busta Rhymes ito tingwenya ta ko le mahlweni le ekuze kuba na mphikizano man Busta Rhymes bo Ludacris Twister o Eminem bo kuna mfana n'wana ntsanana man ifikile ba fikerile Sponono ya okay so it's okay Muyingiseri Lil Nas na Big Nas Rodeo mkhotsi baring radio lava nga rhumela Chamas Mkhari vusema Chamisto u ri vusema hi byona byo hanyisana hi ndlela leyinene eku tikeriweni na le ku oloveriweni swi lava ku va mi khomisana se siyanisani mahlweni mahanyele kumbe hanyele ra n'wina na le ka van'wani va makwerhu ku khensiwa wa ha copeta i mhaka ya kahle
Prakness Obzani yena ako Xikwembu xa Radio na Sponono na muhumelerisi vo hi xeweta. Malangu va ku vosesi lava mbirhi va rhandzana swi kha swi suka mbilwini mi khomisa sweswo vana va mani mi khoma na maxaka laman'wani van'wana va nga rhumela va ku rhandza a hi mali ku seketelelana ka swo vava na swo saseka tati na sesi a va khomani va ya phambili buti Walter valavo buti abi va ku mina ni khensa sesi ka leswi va swi endleke swi kahle ngopfu ku khensa munhu a hanya loko munhu a ku endlele swa kahle leswi sesi va n'wi endleleke buti ewati va ku swi kahle ku khensa sesi hi ndlela leyi marito yo khutuza i ku loko swi tika na loko swi famba kahle wa mi khutaza buti Moses va vanna ntsena marito ya kahle yo khensa loko munhu a hanya no khoma na kahle evuton'wini no rhandzana no seketelana vuton'wini Moses Ndlovu hi vona va vulaka sweswo sesaniki va karhi swin'we na van'wana va hala buti welcome va ri ni mi byela leswi Xikwembu xa Radio ku hava tiko va nge i KaMagoro hi le Tiyani i buti welcome baloyi va ponise xo ana kuhlana xivongo va ponise xo xivongo khalanga ngeni timhaka ta van'wana khalanga swilo hi tshikeni timhaka ta hina hi ya KaMagoro mi taxi se wa va ku hi le Tiyani hi le Tiyani mara loko i ri renkeni i fika ku ya ku taxi leyi va n'wi ta ku ya KaMagoro ku vula driver ya taxi mara va rhangisa vo ta ku hi le Tiyani KaMagoro mara le Tiyani swi la KaMagoro a vheni hi susa khalanga a mi swi voni mi ku Tiyani ku hwi mi nga vuli ku Tiyani KaMagoro mi ku Tiyani mi ku hwi ke a ni ringeta ku vula swo ku hi le Tiyani hwi moro khalanga u ta heta byela mina swilo leswi nga na malembe va ka vula swo ku hala ka vona khalanga na hi tshikeni khalanga na hi tshikeni xavisa a hi xavisa Sponono va lunghisa ka okay hi mi njhana ithuba lokugcina yelithuba lokugcina alright ke nomcebo zikode na Master KG ithuba lokugcina ngoma khona bayibidana indlela double play andakarisimuleli ngakunika rona Scorpion Kings va ku funu vana Trezor ka risimu ra kona right sino ku meka comment wa timinutes ibila wa radio ya mone ka 326 Thwii Sponono wa tiba vikileri ku hindza misaveni ka Noxolo na ngamla Menzi Ngubane nkarhi wun'wana na wun'wanyani kumbe swo ndla mentsene Sponono loko ku hindza munhu amisaveni ivi swi fika swi khumba ingaku swi fika swi hi tsundzuxa ku vutomi byi na nkoka ngopfu izi nga swi vona mara leswaku i fika i tshama hansi i ti lavisisa i ti kambisisa ku kahle na ha ri laha mhaka ku tolo ni dye rhayisi yi nga ri na ti-beetroot serious wa ha ri laha ku ya xinkwa lexi expire namuntlha mindzuku ene xa ha tele mindzuku xi ta pfuka xi nga ha ri kahle ivi i xi cukumeta dustbin ni tshama nhlayi kun'wana va tsale ku xiphiqo xa hina i ku hi hleketa ku hina nkarhi ene hava hi hanya hi nkarhi wa ku lombiwa Sponono loko o tiva sweswo a hi ta swi twisa Sponono va tiva a ni languta xitori xa Tyler Perry ene na swi tiva n'wi twisisa Tyler Perry hi ku ya hi vulavisisi veri va ka manana vo tala va n'wi twisisa ngopfu na tifilimu ta yena ti vona ngo vanhu va ka manana ta Tyler Perry a ni Tyler Perry leswi swa swi bamu ngopfu a wa swi twisa mara leswi swa kakakaka swa va Chuck Norris munhu a lwa na vanhu va 100 a ri 1 ambale xikhindli a tlhava dlaya hinkwavo Sponono se Tyler Perry tifilimu ta yena ti loko ti nga hlekisi ti na dyondzo makumu to tala ti na dyondzo makumu Sponono that's why ta voniwa hi ndyangu hinkwavo ko tala i nga zangu xiyaxewe ku na vana what u tiyimisele ku hlamusela wa swi twisisa loko tshame na vana wa u tiyimisele ku hlamusela ya va karhata Sponono va karhata va hi biza hi metse lo makaya kuma kha hi ba hi metse wa grade 4 mara ekhaya ku ina masters ya metse va tisa swin'wana swa munhu wani va ku hi le ku hluphekeni hi pfuneni u tsandza hi swilo swa ka grade 2 u chalo byela n'wana ku wa swi koti wa swi vona Sponono Tyler Perry leswi nga endlaku ni lavisisa na ku ta twisisa kahle misa lo lexi endlaku a hambana ngona vanhu vo tala Sponono lava nga fuma wa tsundzuka mutlangi wa tifilimi loyi ya Taraji
Hensen luya anga vuya a tlangana Tyler Perry ka filimi yin'wanyana bera ku Filimi ta Tyler Perry. bera ku yena munhu wo sungula ku va hakeriwa $500,000 hikuva a tlange ka filimi. Tyler Perry munhu wo sungula ku n'wi hakela $500,000 ku tlanganyana xiphemu xo karhi ka filimi ya yena Sponono. Ivi tsundzuka loko ku Whitney Houston nkarhi lowu a ri ka swidzidziharisi ngopfu. Tyler Perry i un'wana wa vanhu lava nga tirha swinene ka ku ringeta ku a tshika timhaka ta swidzidziharisi Sponono. Loko a hundza emisaveni va tsundzuka xihahampfhuka lexi xi nga tirhisiwa ku ri xa Tyler Perry. Whitney Houston mahala Sponono swilo leswi swi vulavulaka hinkwaswo. Ivi a lexi nga tlhe xi fika Sponono xi ku na munhu un'wanyana a tlanga tifilimi va kuma ku timhaka leti a va n'wi hakela swimalani ve ra a fika dawula salary ya yena ku nonta ku hakela hi kambirhi. Se leyi nga fika yi tlhontlha misava hi loko Megan na Harry lava va ku humesa swihundla swa le kaya le Megan loko ndzeni va Megan ku ta Megan Fox Megan yaloya va nga ti common Megan na Harry malume Harry lava ku vulavula swihundla loko va suka le va heta ku suka le ka abukosini le a England a va nga ha ri na varindzi Sponono a va nga ri na ku tshama Sponono. Tyler Perry i va lavele security le a yi va rindza 24 hours a tlha a va nyika yindlu ya yena va tshama ka yona kahle nje hi vulavula swilo leswi hinkwaswo i mahala Sponono. So Muyingiseri hi swihi nga swi ndlaku mahala lexi va rhandzaka ku xi vula a yi tshama hi vona munhu a wela vuswetini hikokwalaho ka nyika a swi kona sweswo a swi kona sweswo Sponono a swi kona. Okay sei sweswo ma vulavula hi Menzi va nga hundza misaveni kumbe lava nga hundza misaveni ku heleni ka vhiki loko hi nghena ka heleni ka vhiki nga twa mahungu yalawo namuntlha i siku leri tatana Collins Chamani va nga hundza misaveni. Moya wa vona mahlweni wu tlela hi kurhula wa tiva i van'wana n'wa tipolitiki lava loko i leswo wo twa i n'wi rhandza vanhu van'wana va rhandzeka Sponono i langute n'wi rhandza wa tiva awu shem wa tiva. Okay ku na buti reply la va ri N'wanyango ni nga va mi yingisela kahle N'wanyango kasi Sponono i mani. Okay buti reply vito rero ra reply ta ri vulavula ka ndzhaku buti reply buti reply N'wanyango i Sponono a ni swi fana eri Ngubane i Ngubane a swi hambana n'wisa kasi Ngubane i mani hi ku eri Ngubane man twisisa ni yes se N'wanyango i Sponono i N'wanyango i agreement Otelia Sponono Nomsanyango mavito ya mina hinkwawo mavito ya mina hi mi reply kahle papila ra n'wina bote reply Sponono Nomsa Nyango ku phangwe na mavito ya vamakhelwana. Alright ke inhlupheko Big Zulu namduduzi a risimu leri Sponono imani saleja ndeka swa Big Zulu na inkosi nathi imani inkosi niphile imani siyabonga nene siyabonga nene Big Zulu namduduzi inhlupheko wasibona ke misa lo atiba kutimaka ta yena so Sponono na tsimta kutala ngomisa loyi kusuka emaleningi bavuma dlozi leti vanhu va tiva kutona ama million wa tsundzuka simu leriya kuna simu nga duma hi rona Sponono ra ugogo ushu wenkabi so Nkabi records. All right okay so ndakona meka comment hatu mana tsenga spa ra yentse buka 3263 check and Muyingiseri se ngena ka xiyenge lexaxa tisabutivi bya wena i tlangana mani namuntlha sport namuntlha eka tisabutivi kasi Sponono i mani wa hlekisa hi tlangana Nyeleti Baloyi va huma ka Malamulele sesi Nyeleti malavula kutani ona la siku ri karhi kahle Baloyi va ri valava general knowledge Bosco nga kutsana ku tinjiya ti hanya masiku mangani ti nga se hinda misaveni i general knowledge phela dayide ngangutsa ka tinjiya hi ku ya wehe kuna mixaka yingani ya tinjiya i vuloko u 100
Okay. Alright. Kumbe hi n'wi vutisa kahle loko i ya Venda i hindza madoroba mangani loko isuka Pulukwana. I fana mativa phela. Madoroba. Hi n'wi vutisa ku loko ta hi a Chifula nani? To Chifula nani? A Venda. A Chifula nani? Kuna stadium swingani. Yeah. Chifula nani. Alright. Ayethu sister mina chu ningavi nimchuwiza sister msemchuwi minjani sesinyeleti mina bala bafana abasati ka minjani sesinyeleti Minjani sekhensa ipfukile mipfumerisa swa mina ku loko mbona mali ka so bote kwitsile loko hi vona hi valavuti mbona mali fute kona n'wana mani swivutiso hi khume nkarhi minete na hafu loko ni ku MLFM ni vula ku Munghana Lonene FM ma swi vona nyana ya ku chayisa hi n'wina namuntlha ku hi nga hlweli loko xivutiso mi nga xi tivi mavula ku a ni xi tivi hatla hi hundza ka so loko ku ma swi tiva nyana kumbe ma hala ku swi hleketa mi ri hundzani ta tlhelela loko nkarhi wa ha ri kona kumbe mi ku mi nga ni toloveli mina ta tshika ku mi tolovela mi ready yeah I'm ready mo hi mi bela tlhoko is it long iqilongi ne iqilongi iyafuduma khona manje ani swi kusuvula yini mara mo twa ku ni ri ya sungula muhaxi loyi a nga le moyeni xikarhi ka awara ya nhungu na awara ya nkani madyambu musumbuluko fika wa vuntlhanu ka Munghana Lonene FM i Manchester hi tirhisa yini ku tisirhelela ka COVID-19 hi tirhisa timaski okay 9 times 8 9 times 8 hi ta vuyi misava leyiwa yi na xivumbeko xa njhani xa rhandavula automation ka Munghana Lonene FM yi sungula nkarhi muni a hi ndlela ni tivi hi byeli muhaxi mutlangi wa tifilimu wun'we wa khale na khale wa la Afrika-Dzonga loyi a nga hundza misaveni kwala ku heleni ka vhiki wun'we ntsena wa tifilimu Menzi Ngubane district leyi yi nga ku nga vuriwa leswaku ku na tinjiya to tala hi ana hi tsundzuki okay Union Buildings yi kumeka kwihi na ka makhelwani la Pitori la i mani loyi a ri ka club 3 to 60 wa vuntlhanu last week ilona MC yimeleni ya full gospel MC yimeleni ana tsundzuka hi nje all right mi kume 5 out of 10 a hi swona muhumelerisi va tsandzeki ku ya ku vulavula hi tinjiya ta le Vhembe district ka xivasa hi vulavula hi swona kwala swona muhuma a Vhembe ko swi mi xava yini swi vula ku ambazi tinjengwe no ku mi xava yini hi ku na ehleketa ku mi fumile sweswi so va ku mi 5 out of 10 mi ndza hi swilo 5 out of 10 ya ni ndza hi swilo vhele na ku ndya ka tona a swi le ku mi hundzeni swilo mbushu misava a hi rhandavula n'wana mhani va ri orbit hayi obet ngoveni obet mi vitanisa ku Xipano mama ta famba ku obet ngoveni yan'we hi mataku xa ku fikela awara ya ntlhanu MC yimele master of ceremony mara MC hambo lo miyela ncawuko ta ta xikumini kasi mara kona mali miyela ncawuko swa ha ri so a hi swona hey a ta xikumini hey yeah mara examine n'wana mani 5 ka general knowledge phela general knowledge aningo general knowledge direction exikolweni va nga tsarisi phela I true or false se fika ka 5 ka general knowledge I break record yi khome wena n'wana mani wa ka balo va byeli in'wa loyi wena yes was born ilo ona kwala ka tinjiya n'wana wa ka hina nga tinjiya xilo yini ai fa loko wa tinjiya hi xitwana nga tini
cause ngomshava yi swi ta lunga n'wana mhani wo tlhe u zama siku rin'wana ku se ni lava tati njiya bongo dya vutisa ku loko se u nga se sweka rhanga u endla yini bongo dya tinjiya va dya na manqina ya tona hala kaya wena mani hayi wena sister bongo dya tinjiya hala kaya mani va khimbina va dya na manqina ya tona was the bongo hlahla nhloko ya njiya vanhu na marhambu ya yona n'wana mani shem nhloko xin'wana ya hlanhliwa swi loyi nkaso Sponono wudi wena na ncila wa njiya oxtail mara njiya ya hi swona n'wana mani ani locust tail hi swona a khoma nchumu n'wana mani leti ndlaleni na yini okay hayi ma hi ku bela lexi n'wana mani ma hi ku bela lexi rungula va mani ena malembe rungula va mani ena kurunguru bafana la rungula Ulani? eri rungula mara kurunguru bafana la Ndo ngiyama msakali no nakokwana wa mina vanga khompe. Yes yeah swafana mtasirungula le no bull kense ngwana mani famba ni kahlani famba kahle kona sis ihlayiseke ngwana sis famba buta tinjiya ngwana sis 510 a n'wi khensisa sese nyelete nongonongo wa matlangwani lowa kurunguru bafana va rhandziwa hi na hamuka Sponono va sifamba a yi fambi very sweswi un'wana i ku ve message wa good night ani boyfriend ya tima foni yi fika kaya sweswi se va ta va n'wi sendela wona ka ha ri nhlekani antshembi Sponono va n'wi sendele message wa good night varhandziwa mi hlayiseka mi hlayisana ni mi rhandza mi rhandziwa good night ya 5 na 6 a yi fani na ka u nga kumi good night at all hi swo Sponono van'wanyani va va ri kwala ndlwini mara va vuli na ku good night swa yatswa okay a ni swi tivi Sponono mara a yingiseleni nongonoko tikwaxetle hi tatwa to tala mara breaking news leyi nga kona la ka SABC News Channel va ku machudeni an'wana ya duvuriwile ya vaviseka i breaking news leyi ni vonaka la xikirinini xa mina ku na machudeni lava nga ku mabaleseriwile na vaviseka so no hleketa ku nongonoko tikwaxetle u ta hetela na swin'wana swo fambelana sweswi shem okay khensil vayingiseri ku va miyingiseri Sponono mi ngi twela ku babayi na mene ri babayi Xikwembu xa radio DJ Soul Crush khensil nongonoko awe alright umhlaba wonke TNS hlahla tukzini